Shalom, selamat pagi Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Pai majalohi tarigapan sigano pare batta bani panorang sogot nyerion. Pasada hita hurta martongko mahita. Ham Tuhan ne bata Bapa nami na marhabang senokuri atas. Puji-pujian terima kasih mai sompah kon urnai bamu bani panorang sogoton. Adop menjagai hanami manrabot kon daging pakon ton nami. Janah memberi hasil hosa haguluhan ban nami bani panorang sogoton. Karena Tuhan bani sio ipukah kanami horja nami bani panorang sogot nyarion perlu bema hatamuin manisi hanami asiguk ibagas torang ni hatamu hanami mendalani kuluk nami seganjang ni arion bagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan rapakon tonggo namion. Amen. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus rigapan siganu paribata bani panorang sogot nyarion Sabtu tanggal 4 Februari tahun 2020. Ay matar surat bani buku Markus 2 ayat 10 pitu nama katahon senon. Tapi dop ibu ki Yesus ai nini madop paksidea. Seng perlu doktor bani na jorgit bani na buritan do. Seng ro au lau mandilo parpiktor tapi pardosa do. Ibagas pangidangion ni Tuhan Yesus bani napamalom na buritan sunay age mengajar ia itong-atongan halak na mabuhay pakon membahen tanda-tanda halongangan haganupan ay membahen halak parise gabi magigi mangidasi halaniaha halani bani pangarusion ni sidea bahasa aha na ihorjahon ni Tuhan Yesus marlawanan pakon harosuh nine bata. Artini ay ijon mahalak parise sihol patugahkon bahasa nasitong ay ma ahana ni horjahon ni sedea ahana ni ajarhon ni sedea legan hunjay nalepak maay ay maase sangga ibagas na mengajar halak na mabuhay Tuhan Yesus bani panorang icia. Pajupa ma iya pakon sa halak lepi si jalo sohe atape Matius. Janah ipilih do iya ibahen ma gabi susian ni marhitehon ni ay yarah kon Matius ma Tuhan Yesus rap mangan pakon si rosi pakon halak na mabuhay si jalo sohe na legan mangan irumah ni si Matius bani panorang ay. Janah bani na masa ay halak parise mangidah. Basa ahan ni norjaon ni Tuhan Yesus nalang talup do ay halani rap mangan iya pakon si jalo sohe na ija anggo bani halak parise si jalo sohe ay ma halak pardosa. Suku-sukun ni Bapak Inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Adong do nani hita jolmaon nalang pardosa. Adong do hita jolmaon nabuhi makatahon dirini lang ongga makorjahon dosa. Atap adong do napak makatahon seng dong dosani humbani pertubuh ni nari. Ijon metaganupan Tuhan Yesus memberi balos subani halak parisi ay. Bahasa seng perlu doktor bani do jorkit bani naburitan do. Tuhan Yesus roh dunia on lahu pamalumkon naburit ni haganupan colma halani dosani. Janah namanjalo Tuhan Yesus ay ma si Matius si jalo sohe ay na ihatahon ay ma pardosa. Janah natopat do ay pilihan ni Matius ay manjalo Tuhan Yesus janah mangarahkon Tuhan Yesus alani tongon Tuhan Yesus roh dunia on sedo laho mandilo parpito tapi laho
mandilo pardosa do. Artini ay bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Maningon do labing takas bata. Bahasa anggo halak na mga hapkon. Si pardosa do iya ilobe-lobe ni bata. Porlu tumang do bani. Ase roh Jesus ibagas parguluhan ni. Ase ipapasing maguluh ni. Ipapitor ma iya. Jana ipargugoy ma iya. Laho manadik kondosani. Ase sonay mahomani jupa ibagas parguluhan ta si gano pa. Tandani nadop icalohita Tuhan Yesus ibagas parguluhan taon. Harosuk ni uhurta aima. Ase ahana gabi harusu ni Tuhan Yesus. Aima homa nani horca honta. Ibagas parguluhan ta si gano pare. Jana sonay do homani agi kehadiranta. Selaku halak na persaya itongah-tongah ni dunia on. Ase ulang gabi halak Kristen na eksklusif hita. Na menutup diri hita hubani halak na lekat. Tapi songon Tuhan Yesus na rohu dunia on. Hubani haganup lapisan. Hubani haganup colma. Terlebih hubani haganup halak pardosa. Tentu sonai mahomani kehadiranta. Sebagai halak na persaya itongah-tongah ni dunia on. Maningon gabi ni hasoman ni haganupan halak lo kita. Maningon gabi hasoman ni pardosa do hita. Sedo halani hasoman ni pardosa hita. Gabi halak na mardosa hita. Pita halak si horjahon dosa do hasa na mardosa. Tapi namar hasoman pakon halak pardosa. Lapi tentu halak si pardosa. Tapi anggo halak na makorjahon dosa. Doma pasti halak si pardosa do ia ay. Alani ay taganupan. Maningon do labing takas bata. Bahasa hakristenonta. Guluhta ibagas Kristus. Sedo mambahin hita. Gabe eksklusif. Gabe padoh kondirita hun dunia on. Tapi maningon manggulu do hita itongah-tongah ni dunia on. Tapi manggulu ibagas sapitoran ni hata ni nebata. Manggulu ibagas sapasingon ni nebata. Manggulu ibagas harosuh ni nebata. Ase si pardosa songon halak lepi si Matius si jalo sohe ai. Sonai ma dunia on homa mangidah gulu ni halak na persaya. Mengarahkan halak na persaya rap mangan pakonsi. Ase salinari bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Seng perlu doktor bani na curkit, bani na boritan do. Alani ay anggo mangahap ham. Anggo mangahap hita si pardosa do hita. Naburitan do hita kalani dosa-dosata. Roh mahita hubani Tuhan Yesus. Asi ipamalum kita. Roh mahita hubani Tuhan Yesus. Aku hon hita ma dosa-dosata. Asi maluah kita. Roh mahita hubani Tuhan Yesus. Opaskon hita ma haganup na hinulsok konta. Ase ipasonang kita. Kalani Tuhan Yesus roh. Sedo lah humandilo parpitor. Tapi pardosa do. Ase sopot kon hita madosa-dosata hubani Tuhan Yesus. Ase malum hita jana guluh tape homani gabe pasu-pasu bani hasoman nasihol malum ilobe-lobe ni Tuhan Yesus. Amen. Martonggo mahita. Ajari ham hanami tong-tong Bapa. Ase ibagas parguluhan nami on. Terlebih saganjang niarion. Labin mangahap kanami tongon. Pitahu bamudo tongon hanami Bapa. Ase jupahan malas niur. Ase jupakan haluahon. Ase ibagas saganjang niarion. Martiton demu nama pasingin ajari ham hanami tong-tong Tuhan. Lambin menanda. Bagal ni hidup ni hurmu. Lambin menanda. Bagal ni pakoholongimu.
ase barang aha petongon na siol-siol jaron nami, barang aha petongon na sihol iparayakan nami sa ganjang niron. Ham Tuhan Jesus Kristus si paluah ban nami. Cong-cong maham tong-tong ibagas parguluhan nami. Ase malum pangahap nami, janah tetap dirgas ka nami ibagas sa ganjang niyon. Amen. Oras bataganupan, bapenang nelongan ibagas Tuhan tayo Kristus, andohar matongon, say malum mahita, ibagas holong ni Kristus, naroh ibagas parguluhanta. Shalom.